Iyang hokat selelia mengko. Hai chungal sakratan kapungawa pan kupron sa machail coach. Kay poni ponarok sokon pon peyu. Pachewan waun ki soko. Lugan ko nanalang ko o nan kanyikan. Hai chungal waw choro rang kap nan win pon pay. Karyawan kap na. Speaker and pon pay state legislature o yang amuson kawatakoson at kan koros. Waun ki son ko pung lapalap o yang amuson ko pung kan koros. Samorokan o lapalap chay kan koros nan palian mumotso chiag o government. O bachuan waun ki chon way unsak. Yet sab machay Rongen Rahnwet o sab mamail samba pa fralim ferchuk meban bachuan pa kita hautaban Rahnwet. Ni September saksilu parya triye sakpayo. Cruise ship the Sohp and tourist sail Maye Seabourn pursuit. Pachuan pay yang erwin pon pay palamain sang. Tamasan salsang obus and tourism me passenger. The chon Sohp watch ye tourist of good walk. Pachang chon tatangkan me pachoti ponsa. Hirail pachodo poran ka pachowan mamaichi wasa ka sampal mayay nan matal makulal tiar o wiya wasa ka sampal nan sampa o mayanger pacho nan UNESCO World Heritage. Hobusan tourism nan wain pon pay pachowan apali saiwach niya pay tianger wain pon pay. Hobusan tourism Obseo, Mepacho, Panapolkaway, and Ponpay State Resources and Development. Pachuan konop taten kay Nantawachik, Puensawasay Railakan, Me Pachuan la Tupson Kasansal, o Nachla ang Tourist Pukach. Hautaban tent Pukach, Yay, Handcraft, o Tupsaw Chekan, Moyawita Ponpay, Mayangaki, Maramar, Kopo paypayta, Uros kasalel, men kapachkan, plakpabar, o local food, tamongan ponpay. Hobusan tourism, pachawan kaumaychi tourist pukach, wasakasampal, mayay nan matal, mepacho nan wain matalanim. Niarail pachawan paraker wasakasampal wach, sai wach hab pachota sanger wain ponpay, Palisauchuk and September saksilu paryag triye sakpayo. Kalanganin kubur koros mengko match yay awataban sa machay Rongen Rahnwet sa bachuan luglukay siya kupurakan and gotchin sa Bali Radio Physics Age hong rong kabakan mebankin konop ta more. Kalanganin kubur koros o kasalelia mengko.